पाउसेद यमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मांगी फनी हाइबा नुपी मचा नि फंगले मांगबो ओइरमद्रे चेनबो ओइरमले हौखिबा नवेम्बर 15 दा मोइरांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैबा मोइरांग हेमम ममंग लेखाय दगी लोहंगफम अमदगे आगांग नुपी मचा अनि सखंगदब मिउ अनि न फारगा पोखरे हाइना पाउ से खरा अमदे सोशल मीडिया दा फोंदोक नरकिबा अदु फाबो ओइरमद्रे नुपी मचा अनि अदुगी मरक्ता सही तारागा हुमदुरुम सोरबा क्लास 8 तमलेबा नुपी मचा असे माके नुंगसिनबा नुपा अमदा चेनबो ओइरमले चेनबा अदुदा सही तारागा हुमदoi सुरबि नुपी मचा असेगा ममा मपा मसमनाउ ओइबा सही तारागा मथोइ दंगाइरिबि मनाउ नुपी असि याउना चटमिनाखिबा अदु खुदोंग चादबा अमदगे पुन्दा चटमिनाबो ओइरमले आइरे पाउसी असिना नुपी मचा सिंग असिगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अमदे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिसदागी फंगबा पाउगी मतुंगेनादि नुपी मचा असे सेलबा मतुंगदा पाउसे खरादा अमदे सोशल मीडिया दा किडनैप तौख्रे हाइदुना फंगदोक नरकपदगी मखोइ अहुम कीदुना कोइलो लोतुना लेरखिबने मसिगी मतुंगदा ngasi अयुपुंग तारारुम ताबदा सोनु सिपाई अमदि नारेट सेनागा लोरबदा लेबा लबुकी लौरीदा मखोइ अहुम लाकपो उबदा लेखाय अदुदा लेबा लोकल क्लब की म्यूसिना थेंगनबदगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिष्णुपुर जमेनल पुलिस यूनिट नमफम अदुदा थमजिनदुना मांगख्रे हरिबा नुपी मचा अनि अदु रेस्क्यू तौख्रे आइरे इमुंग मनुंगी म्यूसिना मखाताना फंगदोरकपगी मतुंगिनदि सही तारागा हुमदoi सुरबि नुपी मचा असिबु चेलिबा सही तारागा तरिरम सुबदा सोरबा नुपा मचा असि हाउतोक्तगिने अदुगा हौजिकना लंगोलदा इमुंग मनुंग पुन्ना भारादा लेबने मखोयनि नुक्सिनबदगी फोन दा वरी सानरबा मतुंगदा चेनबनी आइबा चुमले चेनबा मतमदा मनाउ नुपी अदुगा लोंगदोरिबा नुपी अमगे बर्थडे दौरम यारुमबदगी थोंगमिनरकपदगी खुदोंग चादबा अमदगे पुन्ना चटमिनबा ओइरमले आइगे मखातना फंगदोरकपगी मतुंगिनदि नुपी मचा अनि असि किडनैप तौख्रे आइदुना सोशल मीडिया ना चेंगबदा फंगदोरकपदगी कीदुन लोतु लैबा ओइरमले आइबसु चुमले हौजिक इमुंग मनुंग अनिमकी आलमन जिंगबो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी ना कौदुना वरी सानरबा मतुंगदा असेंगबा असुंबा अदु खंगबा ngamle angang nupi masa ani kidnap tawba nate nungsinabada chenba matamda khodong chadabadagi manaw nupi adu su pudana chatpa horamle maramaduna miyamna su lana lobi ganu ahna Bishnupur district police ki sp amade angang sing asigi imung manung singna pausi asida asengba adu khangalagle amaromda Bishnupur district police na press da dadorokba cherola magi matung inadi rescue tawruba juvenile oiriba nupi masa ani adu juvenile in conflict with law JCL gi matung ina juvenile justice board JJB Bishnupur da puthoktu lokot pam thokpa thabak thorum sing lokot na bagidamak sal welfare committee Bishnupur da khusina kre aire maga tarakpa atopa pau amadana driver sing ki steering pai da bagi khongjang an tokre haukiba November 13 mathoida none police check post da thokiba thoganing da thokdok adugi maramda Manipur driver association ki bhuchinga district asigi SP amade none police station ki OC ka phamina duna kumna khanaraba matamda yanaba purakre aina Manipur drivers association MD की assistant secretary KS Sangin Chandrana press तथा दुरकबा चेरोला मन आइरे चेरोला सेन हाई नकल अनिना पुंग अम्मा खरा हेला कुमना वरी साना दुना खनरबा मतमद जानबा अदु पुरखिबने थोखिबा तौदो अदु मतुंगदा अमुखना थोक्तनबा सिलगनि आइना SP ना असेट पथाजबा पिरकपदगे ड्राइवर्स ना स्टीयरिंग पाइदबगी अमदे अतै खोंजंग सिंग चंगचनगनि आइना तोरंबा दो खुदक्तगी हंतोकले आइरे असम द कुंदारिबा मणिपुरी सिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिबिननबदबी असम लेंगना तासिनदना लेरे असम द कुंदारिबा मणिपुरी सिंगना मतम क्यादगी अहुना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पीबीयू आइबदा ngasi baba asam lainga tasinadana pibidana leiri aina kasar laki forge club kontra mangarong ke apanba united club ke president kaidem kandana fangdokre mana makata na fangdoki bada tawriba demand asibu sawutna all assam manipuri youth association AAMY enalu singduna matam kyadagi auna ngasi baba asam lainga ta taksinduna lagle hiramasi ki matang da asam lainga ki matak ta tawriba demand singi manung da yamna maru oriba autonomous district council asibo Pangdaba yade aiduna changthilakliba khongchangsinda miyamnasu support tawbiyo loinana asam da khundariba manipuri singi missing jamdaba ga loinana chawkhraba asam state asida manipuri sing punna khundamina rabana tabana chawka thorangi lambi da punna sangsinaba honaba da khurau chenba am oire sairaka sida asam laga na loba department kya gi examination da manipuri lona thaba yadana leire maramaduna autonomous district council asi yamna maru oi haina phangdokle Lilong polling number 1 dagi hudona jumthong khuding da sal yenthokre Lilong youth organization na Lilong kendra da tongan ba polham sing yenthokpagi paring sa tharakpagi sarogam oina ngasi Lilong awang polling number 1 dagi hudona jumthong khuding da chatuna sal yenthokre sal yenthokba aduga mari lena Lilong youth organization ki vice president MD Nawaz Sharif na phangdokhibada
Ningthamta changlakpa amsung COVID-19 gi wanerngai talak asida khardang warbasu mating oibagi wakalonda kendra asigi mafam sinba thuna sal yantopani makadana su kendra asigi warhoriba mafam singda su yantokhigani Nagalamromda sarkar taribra haiba digital platform ngasi congress babanda launch tawkre BJP na lusingba lenga asina senja thumja tawba mioi kya jarak pi khrabage Bhakta Sarandas BJP na lusingba Manipur ki lenga asina Chief Minister da IC haiba scheme ma hokdorakliba asina Laibak miyam da kadai foba kanaba fanglabagi aibadu mabutana khangan bangamdre Marabaduna Manipur miyam ki aningba amadi khotong chadaba singadu khangnaraba Manipur Pradesh Congress Committee MPC sina sarkar taribra aiba digital platform amasung INC YouTube channel amangasi angdok hen All India Congress Committee AICC ki Manipur in charge Bhakta Sarandas nangasi Imphal gi PT Road leiba Congress Bhavan gi Risang Kaising Media Center da pangthokpa paugi mifam amada pangdokre Mana makhatana haikibada ngasi phawbada lenga kasina senja thumja ga mari leinana miyoi kya serak pikhrabagi abc angningai ne ngasi hangdokliba digital platform asida BJP ki Chief Minister N Birena paikaliba maram chadaba scheme gaya asi miyamda kanaba pakanbra amadi matam chana pau phaunaribra loinana miyamna pokhalakliba wakasing taribra haibu platform asigi khuthangda miyamda khanganaba honabani haike paugi mifam aduda saruk yakiba MPCC ki President and Lokina haikibada ngasi launch tawriba digital platform sarkar taribra haibu asigi phone number 8696969211 phone number asida miyam gi wakatsing call tarupa yagani phone number asida CM da IC haina lenga kasina hawtokle scheme asigi kanaba sing miyam na bapung pana phangbra natragan lega asigi togan ba department sing nasu marik chumna khanglabra haibagi batang da so hangba amadi agupa marul khangba yagani aike ngasi ki tharomadu da saruk yakiba MPCC ki media in charge Deva Pradhan aigibada Manipur lega na pakiliba go to hill go to village amadi CM da IC harbor program sing ase lenga asina tawfam thokpa tabagla India Constitution ki article 166 rule of business ki matung ina tawfam thokpra amadi thoktabra haibadu hangba yai lenga na paikhalibani harbor scheme sing ase kanana yengsilibage asigumba kaya asigi matang da miyam ki oiba aningba apamba sing phongtok nanaba digital platform sarkar taribra haibase Miyam kita maki yang lega hodok pani miyam na helpline asida call torpa yagani Loina Congress Party na kumna khanda nai naraba matungda CM da high C scheme na miyam gi apam basing kadai po tabagi tabuina pangthok labagi haibado thangna na ba helpline asi hangbane helpline number asida English amsung Manipur da wari sana ba yagani YouTube channel asida party na pangthok ba thabak thorom se pak san khangana ba so horagani Loina na laika asi asoba kya su miyam da mayek seng na khangan wangani aike Mahara makatan hai sahi mari makai lengak sasan taruk laba BJP ki lengak asina kaya yamna asumba thabak taw khrabage sanja thumja tawba mioi kya cherak pi khrabage asigumba sing asi phangdok narba digital platform asi hodok pani hanu sumhangna makatana phangdoke ngasi pangthoki ba pawgi mifum adu MPCC ki General Secretary Administration Haresur Goswami General Secretary Organization Tilotama amsul singba ki asu saru yakhe maragasi da KNFZ ki keder ani PL ki keder amma Besnupur police na fare Ngarang ayupung taraga mathoi tapa matamda Besnupur District Police ki CDO ge Inspector Sartisen Singna Lusingba Police Team amana ningthau khong project Gate Area the Frisking Checking ki thabak chathabada aina dengraba Manipur ki lalhawlu KNFZ ki kedar ani fare aire Paraba KNF ki kedar ani adudi Don Khokai Aukip Sahini Fuga Taret apokpa Thangkan Aukip Laifam Susanpur District Tumjangpai amadi Thanlun Aukip Sahini Fuga Nipan apokpa lai khedraba Songpang Aukip Laifam Susanpur District Phaikhulum Palace dagine Makhoi ani tigi lupa lising Nifu mobile handset ani Airtel ki SIM card ani recover tawre sanbambasi makhoi na thikadar amadagi nam adun larupani haiba khangbangamle Bharaba miyu ani adu makhoi gi phangliba polam sing aduga konana loktak PS da khusina kare aire Amrom da ngarang nungthil pung ani makharam taba matam da Besnupur District Police amadi taraga taruk suba Assam Rifles ki combined force amana Nambol Poising Obang Lake Community Hall Meadagi Aina Thingraba Manipur gi lalhawlup RPF PL ki kedar ama fare aire Amarom dasu KCP ki kedar ama fare Impal East District Police Commando gi kangbu ngarang nungthil pung makharam tabada Irilbung Police Station ki manung chanba kongba osekon dagi KCP noin kanglu ki kedar ama fare aire Police ki phangba pau asina ai faraba miyu edugi mamik Mahum Laisram Elias Mangal Sahitaraga Mapan Laifamda Thobal Sarak Wangma Dagine Hauki Bukumza Lising Ani Kundalup Asigi Rishikanta Kopamiu Amiki Kutanta Lup Asida Yorokibane
ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯥ 6 ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯀꯦꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯥꯏꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗꯧꯔꯤ इंडिया जुमथंगरिब म्यांमार मोटर बाइक की अनौब रूल चटनाखीबग लोइनना रूल थोगाइबसिंग वार्निंग तौदना नोंमैना काप्तुना हाटकदौरे म्यांमार की जुंता गवर्नमेंट म्यांमार की तोंगन तोंगनब टाउनशिप यानकोट तानिन थारगी साग्यांग अमदी मांडलेद मोटर बाइक की अनौब चटनाखांगलोंसिंग थमग्रे रूल्स असी बाइक तोंगतुना मिलिटरी फोर्सिंग दा नोंमै काप्सिनबा अमदी बम लंचनबगी थौंग थिंगनबगी लौखलकबा थौरांग ओइरंबा याय आइरे नौना हापसिन ख्रब चटना कंगलोंसिंग अदुगी मतुंगिना मोटर बाइक अमद नुपा अनि सुना तोंबा यारोय अदुमकपो अथिंबा असिना नुपीसिंगददी कोनचिलोय नुपीसिंग वनदी मिउ अनि सुना मोटर बाइक अमद पुना तोंमिनबा यागने नुपी ड्राइवर अमना थौरगा नुपा अमना मनिंगदा तोंबगी अयाबा दुसु लैररोय हारिबा चटना कंगलोंसिंग असिबो इंदबसिंग सही असिगिना मेंबर सजत तरगदी पंथगी औना वार्निंग पीबा तौदना नोंमैना कापनबगे अयाबा लेंगाक असिना मिलिटरी सिंगदा पीरे हाइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरपैबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिब पुनमक पथागसरी चैनल असिन अदमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिन सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु प्रमकपो अमुक हन्ना थागसरी